Done. Only 5. He makahiki keia o ka nui loli ma ke ao kālai aina, mai nāla ka i hou, aina kāna vai hou. Ua e o Hawaiʻi ma nāla hou. E ia nae o ka maka wale no ia o ka ihe. I was born and raised on the homesteads, and I remember like it was yesterday my family moved into our lot. And I know firsthand the difference that it made for me. And as I look out to my fellow homesteaders today, that's the hope that I have in my heart for you. Ua hoʻomaka ka makahiki me ka hoʻokohu ia o ala paki na hale a o ia ka mua o nā luna hoʻokele o ke keʻena aina hoʻopulapula I hānau a hānai ia mai ia aina. I feel a true obligation to give those opportunities back. K. Lopez. Ma kona makahiki mua o hoʻoko ia he hoʻokai haneli a oe ai like hoʻolimalima. A ka he nui ka hana koe. A ole kākou poina I ka pai ko o mua e hoʻokohu ia e ke kia aina. I have my personal perspective, of course, but sitting in the chair seat at the Department of Land and Natural Resources, I have a larger constituent base. I have, of course, the most important mission that DLNR has, which is to care for and look after the natural resources and the cultural resources in the state of Hawaii. Ua kāna lua no paha ke kia aina I ka hoʻokohu ia ai la no ka laha o kona leo pai koʻo. E ia nae ua lilo o ia he kumu vai lua ole na ke au puni, ma ka uao ana I nā huki ma ke kaiaulu. I take a look at all the facts that's before me, and then I think about how I'm going to be judged by my ancestors and my descendants. And then that's how the decision is made. O iai e komo ana no ke kahi mana kulana o puni, ke kahi ua hoʻolaha I ka haalele. A sincere admiration and gratitude to Senator Daniel Kahikina Akaka for his steadfast service to us and his extraordinary character. Mahalo, mahalo. Mahope o ke kana kolua oi makahiki ma wakine kona de se, e waiho ana ke kene koa o iwi Hawaiʻi mua loa I kona pai o lo ihi no ka ho oia ia o ke kulana o iwi o ka Hawaiʻi I kona mauhoa aha o lelo. Aloha. O iai a ale I ho oia ia ke kulana o iwi o ka Hawaiʻi ma ka pae pekelala, ua holo mua no ma ka pae aina nei. Done. Oia no, ma iulai o keia makahiki ho oia iai ka poe Hawaiʻi oia ka poe o iwi o ka aina nei. Kohu ahu wale keia. E ia nae me ia palapala ana ma ke ao kāna Hawaiʻi kanu iai na ano o ke au puni Hawaiʻi hou. It puts us a step closer to determine our own self-governance and self-determination, which is very critical to our future. Not only is this our opportunity, but it's our chance. Ma hope o ka elua wale no mahina ua hoʻomaka kuhelu ka hana kukulu au puni me ka hoʻokohu ia o ke komikina. No la kou ke kuleana o ka hoʻopaa I papa inoa o na kānaka o ia au puni Hawaiʻi hou. Our primary imperative as a commission is to reunify the sovereign entity of Native Hawaiians one by the thousands. A mai poina ia kaka ako, ma hope o ke kanakolu makahiki ua paamaila he ailike kui ka wā. Ma waina o ke au puni moku aina me ke ana kuleana Hawaiʻi no ka hoʻoponopono ia o ke kai ai e aina lea liʻi. The priority clearly will be the past due revenue settlement for the Public Lands Trust. Pono e a pono mua ia no na e keia e ka aha o lelo I keia kauae. We're going to have to be very diligent about how we move into a final package, hopefully, because we've tried so many times. But it's, it's unfinished business. Stay tuned. It's going to be exciting. Pehe ano e lua kaukani umikumalua, koe aku ia, o wau no keia o kuuwehi hiriishi. Aloha.